para se para noi para father si para se no ko an pha ko hai ba se moi degi central leader si ta to ba party ma hairaga hai tham ba wafam ne nai loje ba ko aduna jima aina yam sangna hajara roi fatta bagi aroi belak pa do adi matam ne hoji se fatta bising aroi belak pi lakane ba ko apa bagi gidi aroi belak we ba aduna fatta bagi hoji manipur te lari mami se akoi parja sing na wakan khalok dana to thada ki ba fatta basing manipur nusiba parja bu nusiba manipur leba kail ba moji matik cha de missing na oi gi ba te ki thoi bani se aida cookie ki separate akoi sugi cookie leader si ka moi ka minister home affairs ka mon decision je low gre ba na meeting si tau dringai da moi na akoi kanambu yautana akoi MLA sing yautana moi hana decision je si agenda je thamo si moi na ai gi wakan da di cookie militant sing sina su leader sing da agenda je si thamo pane ba ai wakan da che tha chai ahumuk nearly 3 years se peace for pungam da brin tha ahum si da kari ngam doino chai ahum se ngam tra ga tha ahum da ngam chi isam chang ngai da ngam moi da ba thaba ma impossible le ba ta sama akoi ta langjen mane ba hoji ki chance yes noi na ngam tra bina phare akoi na thopa to ki akoi wali taro hai tu ne ba hoji akoi adu masi gi si akoi political leaders akoi ngasi MLA we base moi political ethics je kari no khanda ba future vision leita ba ko education qualification masi haira roi moi do award pa sidi masing kano yam yami ngasi IDP sing na phami ba si 14 days sure children protest ngasi wo da kanam bo sel ba leite ko atuna wafam ma hai akoi ki political leaders sing si ke moi ki IQ hai gadra moi level of thinking masi yam low eri ba ko makoi kanu se thinking si yam low eri makoi wakan je parja ki nungai na bakhan de leba kan bi wakan leite ma man thok pa dum aina hajagre chai ohum muksi dai da bo aina masi manage moina magical work to tu si kari no moina magician orga pho ka maga akoi parja si da peace for ka drive yes masi oiro da bo wapum man ne ba ko akoi na tha khari mamang du ri ti thum peke ki lupa lak pun thangwa leibagi report se central leader na khangi bane ba mokoi na adugi matika akoi se thawai te parja ki mong da machi manipur ki MLA sing maitai mathau moi gi mathau to thabak to khangdi hai basi mokoi na akoi na moi su khangi akoi na khangi ba report sing se loi na mo center sali bani ne masi akoi na masi chatte ga khanbi ganu akoi MLA sing na tori ba sing moi each and every mane ai haje ke central intelligence leri ba leri sing sina ne DIG gi rengi abab sing se report sing moi dozer mam hanga center de report moi activity loina leri bani aduna moi MLA sing je political class hamaga la hoga da bani MLA with ne madu politics se kari no khangde ba politics se parja gi no aina ba togodra parja bu wahan ba tura kai se moi political class politics se kari no khangde ba adu political aina politics ki MLA moita dei kari kari mathau mo sakhang da bane ba ko masina akoi gi aina ngakpudi hoji ki thaum ji da moina road map peace ki road map si kari hoi doino machu si angang mon hoi gedra asang mon hoi gedra amu mon hoi gedra kari road si karam road no moi yep to se ad center ki BJP government le ba center de BJP government le itna state su BJP government ne moi center ki BJP government se na manipur de le ba state ki BJP government se kari ki semandri no hai ba masi ki reason se moi masa matum na khanda mangam de ba cookie ki demand sing do madu fulfill to de government semal loi hai ba tu moi na han le kra ne moi se han gi wafam sing ji moi ti manipur itihas su khang de ba hoji ga uri ba thogdong sing ji ai meeting de salidi moi kari ore ba yai kari moi vision ji kari mo liti hai bi ai moi wakan khan da bangam ti ba moi government se mati ai mantri ore si ni madu da hanagi paisa loksel sing da ma sing thop ngam ni wakan da woni sap dong to re ba adi ti karai de gi masi akoi aina hajer ge masi political ki hoji oi ba situation ti ne hoji mai mon hai gi ba tu ni chap vision amani oi bi aba thogdong ni aduga akoi sidai da masi ti ai hararoi state within state hai ba do madu lak tori bani ko masi wafam si akoi na ngasi audience de phong to pu ani masi wafam si te koi ra bani akoi na wakan de khan lai ba masi ani ahum ga ti kam tara ga ti hajar roi ba ko aduga kai ge dori ba se machem na che ta dori se chin na lau bna kai ro ya ro ye
China Manipur ki territory kai ba yaro hai ba China law China na te thabak oina moina kari mo tok tre ba thabak oina sahi akoi hek hobadi sahi si moina kari tor ke na moi ki thabak sina masi central leadership na moi MLA sin kari mo thabak tor tre masi sumaina masi aina hai ba di sigi hoji moi de pire ba para se par noi para phadri si para se nokoyan phago hai ba se moi degi central leadership ta to party me hairaga hai thampa wafam ne nai loje ba ko aduna aina yam sangna hajara roi phatta bagi aroi blak pa do adi matam ne hoji se phatta bising aroi blak pi lakane ba ko afabagi gidi aroi blak we ba aduna phatta bagi hoji manipur te lari mami se akoi parja sing na wakan khalok dana to thada ki ba phatta basing Manipur nusiba parjabo nusiba Manipur leba kain leba moisi matik chate ba missing na oigi ba teki thoi bani se pabung dalak chage pabung hojik si akhoi ki popular government amagi expectation da chat khibadu hojik akhoi pi se hana resort tau khwai bani simaksu hojik si yenguragadi ngasagi makhoi tara je khai dokrabasu almost masing majority di somna dum oiri bane ba pabung adumakpu haidi peace restore tor pasida cookie gi maikai dagina makhoi gi separate administration natraga union territory ma tawriba demand se until and unless masi pidri bok di makhoi halloi haibani adumapu som dagi su amu popular government ama gi expectation da challe adu beta gadi hojik se pabung akhoi masen hana yasanna rakho hairabani na hojik sida lairiba legislature sing sina mai magi kari karamba step forward oiba peace resort tauna ba kari ma masa gi ba initiative se tangai phadana ozana su panbiri sineba delhi gi ngasai gi high command ngai bagi mahota mana as a representative ba mo oina lobam thokpa mai magi responsibility si lobagi matam yaure hai bane ba pabu si matang si da pabung gi mota di kari kamain tamini bo han makta da ngasi yangbiri ba praja do aina economy amasung panelist amasung chanu fibu gai kono uchari ngasi akoina chahi ahumuksi point sigi discuss subject sigi maram discuss tawdana lai masi anobo subject nate adu yam phare 14 December 2025 state ahan meeting kuki MLA singa Manipur MLA singa punba madida kuki akoi maitegi site loina mo yaure adu kuki site di moi teret ke manung da mari kha yauki ma moi ahum sigi personal problem laibani haida adu si yarasi aduga moina airport salam dai haida mo bafam ma hoji kanona haibi beto aduga adat si thabuk hairam maga thabuk ka pangtor totally different way kre masi akoi na khange ko aduna hojik wafam ji kamain taraga akoi gi sense of realization haibati akoi gi MLA sing gi noi na thok di tawtre noi para phadre noi na tawde se Manipur da noi na MLA mo gi halam da peace thamba se na koi na thoni haiba center leader sin ta eba parja akoi parja na lawba atu di CSO na lawba si di moi di MLA sing sina ta di eba makhoi na CSO ro MLA ro ngasi bawda Delhi satringa da akoi gi parja sing sida wafam mamta hangbiram bro ngasi bugda hangbiram de ngasi bugda moi thokpa torga moi punjalaga si moi MLA 30 sigi moi sida meeting am torga kam poinam di butho saludana agenda am butho salo ade meeting da akoi na si hai chi ko na moi 30 si sum lingyen mana de ba chief minister choki muna dalaga dum thamoi manung di thummaga chale ngakte ne ba akoi kari haise kari toke di natna ai samjam na di chanu bi pukin chengde ko mapukin chengde ba migi thabok thoram mapunchi da phagada ba leite ko aduna hojik si aina haje badi hoji akoi na moin hari ba singche moi separate administration moi lengdana sigi people si di moi ne hek chong hoi hari bane ba moi kuki MLA to threat bigi bani noi ambo meeting yawu yaro kari yaro moi manung de lebi koi di moi khangtre ko moi manung da khara demand khara change le ba ye adu akoi na khangtre ai wa khanda di PR se 12 February 2026 te loire ba ko masi ki mamang hi da moi na government se semoutra di kan assembly dissolve to ne
February Street. Automatically dissolved of the Aduna, Machiko, Film City, Moikara Tanaraga, Chemo Mali, Atuka Atupamana, Center Leader Ga, MLA, Semele Siga, President, Manipur President, who were so my Paul the Pound dress in Mayang at die. Either Makoina, Akoi, Central Leaders in the Manipurki, MLA Sings here, Yamna, neglect Oba. Aduga moin haibwasi taning ba taning da bi mong da dum ler tum matong mali adu angak yam nunga phajabu wahi ma yawi sideida kuki gi MLA sing chi moi meeting si luaga moi tonganam chi ngak tuk unai ko ste ai adu yaw ni moina MLA na hariba noi central leader sing akoi praja kuki praja da di sumaina peace for pui wafam chi noi nga sibok da akoi praja da haibi di ha yam phajabu wafam ni masi point chi akoi nga sibok thai lai bani na koi na chatring at CSO oro MLA oro no koi parjade ward mati akoi bu ikai khunaba natraga akoi to khumna dresu public tong tom atopa sida akoi ngangi kholi basing chi loina center selling hatne ko moi ta manipur parja MLA sing na parja su owner to have so madu thamoi na tawdra su chi mapan de kitang upi bam thamo ba praja bu owner tawdra ba ikai khumna di na koi MLA oro su nasa na matik chai khanjar su matik cha da mili te aina ngasi haije ba na koi na education gi background chi le hauda ba adigi karina phaba tawsi aphaba si karina mo haiba to khangda ba de gi na koi ngasi maisi ba phangi bane ba aduna na koi na bu ngasi bo da 3 May 2023 de ngasi bo de ajon to de 15 December 2025 nearly 3 years is na koi na Manipur Prajagi Maruina IDP relic and the levision no no the salaga natra hing maliabra masiaina hanjan high crabani totally no when the Prajazi Kasilat in the Kaleba Aduki Folsu Matam Nadum Porkani ko Aduga Makoina Shida Haram Baduga Pai Amaramda Akoi peace no when central leaders in the Taya Bako meeting with the Kari discussed of this when Kangrab Nina Moidi Kara Chairamane Situm Kangaba. Chaibedi Gom for Mohibasi Hibangam Dabaneba. Moina Wardam Haideba, Akoi pre moment Pangaluchi told Moi Emil Emerson Teleponda, Wadi Kara Haraga, meeting the Gi Karikari discussed of the Okanamu Kamunati, Adi agenda the Kamunatieba. Aduna Moina Karikari Haikibato, Aduna Ain Hajabadi Akoi. Masi Manipur Swati Basiti, I jam kan Hajar Roy. Masi meeting Pungani Mutogi, Punganisi Aduma Kangre, Aduga meeting city Ahambo, Matamatan Chato, the Hariba, Adu Sataba Jizu, Mapanda dum Satagani, Shirida di Manipurga Karima Matam Terry Adudegi, February, sorry, January 15, January 2026, man that likely Masi. Likely had him go and chamber ya heaven. Masi Akogi central leader na Hydra, the Akosuda Tazan Elite. February, sorry, 15 January 2026, the central leader na PL Santosana Draga, Moi Prime Minister, Home Minister, Kananum Hydra, the Akoi Emile, the Moin Hybrid expectation of Bamas Abani, Bamas Araga, the Moyadum Chayum, say Bamas Araging, but the Moise. Aduna Ya Karibo Hydra in the country, I the Hybrid. Moi Tabaki Moi Machindagi, Akoi Maitegi, MLA Singdagi, we cannot expect much from them. Wapam Chajaragai, Swadelusinjake. Okay, thank you very much, Secretary. Makatan Kugi, Ojami Bona Hosi Haibiriba, the Singna Government of Indiana, Sanariba, policy, si, the Sing Hakanda, Cookie Singsi proxy, so in a season, Haiba, Warol Simamiam, Kangdana Lairabani. Adu Betargadi. Peace hana porako hai basi pabung ojikla bachahi ani hena ani makai hena poropangam drabisida peace poro hai si tawbang amaro ida ba thaba amakhakta sirak papa kholne ba adu itare ojami bona hoji hai ba hill territorial council su abadi akhoi dina khoi da haina noin tawbang amdrabani na upai leitabani na masai di somdadi proxy joina sijinna gibagi kaino ma su leiribani na adu itaragadi sigi phibam sida hojik si tangai phadana ozai mai bon hoigi vision sida leiba phibam sida ngamaroi da basaba makhak pakhonoi na siraga pongthokpa ngamda taragadi hill territorial council su piba new government formation amasu tawhan ba haibasi state within the state ki phibam ama lapagi akibasi leire habane ba adu itaragadi hojik
Laiba BJP ki legislatures ngakta na all political party gi mifam ma kaurga tangai phadana manipur gi integrity si karam tong kan gadage government of India na pire iba peace por ko habse khoi kari karamba strategy yad kadage habse babu tangai phadana khana bagi matam oire haina lawje sigi matang da asa khoi gi senior citizen na moina babu kari mot kamai thabin gi babu gi mot ai ki mamang dai ke movion hai basi yam chumbo bapum yam yauri velit oi pon mayam am si yauri ai wafam gore thamje ke hoji central leader sing na tori base masi moida kuki gi separate akoi sugi kuki leader si ka moiga ministry of home affairs ka mon decision je low gre bana meeting si to dringai da moina akoi kanambu yautna akoi gi mla sing yautna moi hana decision je si agenda je thamo si moina ai gi wakhanda di kuki militant sing sina su leader sing da agenda je si thamak pane ba ai wakhanda che tha Chai ahumuk nearly 3 years here peace for pungam drabin tha ahum sida kari ngam doino chai ahum se ngamak traga tha ahum na ngam bachi isam jangar ngamoi da thaba ma impossible ba ta sama koi ta langjan mane ba hojiki chance yes noi na ngam drabina phare akoi na thopa to ki akoi wadi taro hai tuine ba hoji akoi adu masigi si akoi political leaders akoi ngasi MLA oi base moji political ethics je kari no khanda ba future vision leita ba ko education qualification masi haira roi moi do award pasidi masing kano yam yami ngasi IDP sing na phami ba si 14 days sure children protection ngasi wo da kanam bo chalu ba leite ko atuna wafam ma hai akoi ki political leaders sing si ke moi ki IQ hai gadra moi level of thinking masi yam low weri ba ko makoi kano se thinking si yam low weri makoi wakan je parja ki nungai na bakhan de leba kan na bi wakal leite ma man thok pa adum aina hajagre chai ohum muksi dai da bo aina masi manage moina magical work to tulisi kari no moina magician oraga pho ka maga akoi parja si da peace for ka drive yes masi oiro da bo wapum mambane ba ko akoi na tha khari mamang duri ti thum peke ki lupa lak punthanga leibagi report se central leader na khangi bane ba mokoina adugi matika akoi se thawai te parja ki mong da masi manipur ki MLA sing maitei mathau moi gi mathau to ka thabak to khangdi hai basi mokoina akoina moi su khangi akoina khangi ba report sing je loina mo center sali bani ne masi akoina masi chatte ka khanbi ka nu akoi MLA sing na tori ba sing moi each and every Mani ai haje ke central intelligence leri ba leri sing sina ne DIG gi rengi above sing se report sing moi dozer mam hanga central report moi activity loina leri bani aduna moi MLA sinje political class hamaga la hoga da bani MLA with ne madu politics se kari no khangde ba politics se parja gi no aina ba togodra parja bu wahan ba tura kai se moi political class politics se kari no khangde ba ade ko political aina politics ki MLA moita dei kari kiri mathau mo sa khangda ban ne ba ko masina akoi gi aina ngakpudi hojiki thaum sida moina road map peace ki road map si kari hoi doino machu si angang man hoi gedra asang man hoi gedra amu ban hoi gedra kari road si karam road no moi yep to rise adu center ki BJP government le ba center de BJP government le itna state to BJP government ne moi center ki BJP government sina manipur de le ba state ki BJP government kari ki semandri no hai ba masi ki reason si moi masa matum na khanda mangam de ba kuki ki demand sing do madu fulfill to de government semal loi hai ba tu moi na hana le kra ne moi si hana ki wafam sing si moi di manipur itia su khang de ba hoji ga uri ba thokong sing ji ai meeting de salidi moi kari ore ba yai kari moi vision ji kari mo liti hai bi ai moi wakan khan da bangam ti ba moi government se mati ai mantri ore si ni ma ju da ha na gi paisa loksel sing da ma sing thop ngam ni wakan da woni sa ko tong to re ba adi ti karai de gi masi akoi ai ni hajer ge masi political ki hoji oi ri ba situation ti ne hoji mai mon la hai gi ba tu ni chap vision amani oi bi aba thokdong ni aduga akoi sidai da masi ti ai hara roi state within state hai ba do madu lak tori bani ko masi wafam si akoi na ngasi audience de phong to pu ani masi wafam si koi ra bani akoi na wakan da khan lai ba masi ani ahum ga ti kam tara ga ti hajar roi ba ko aduga kai ke dori ba se machem na che ta dori se chin na lau bun kai ro ya ro ye
China Manipur ki territory kai be yaro hai ba China law bo China na te thabak oina moina kari mo to uktre ba thabak oina sahi akoi hek hobadi sahi si moina kari to ke na moi thabak sina masi central leader sina moi MLA sin kari mo thabak to tre masi sumaina masi aina hai badi sigi hoji moi de pire ba para se par noi para phadri si para se nokoyan phago hai ba se moi degi central leader si ta to ba party me hairaga hai thampa wafam ni nai loje ba ko aduna jima aina yam sangna hajara roi phatte bagi aroi blak pa do ati matam ne hoji se phatte bising aroi blak pi lakane ba ko aphabagi giti aroi blak we ba ati phatte bagi hoji manipur lari mami se akoi parja sing na wakan khalok dana to thada ki ba phatte basing Manipur nusiba parjabu nusiba Manipur leba kain ba moji matik cha de missing na ogi ba tegi thoi bani se ai wafam cha hajar lo sinjake Okay, thank you very much, Sarat Retd.